highway hi kamdei kata katrak Uba Lansius Emle ubade CEO jongka Bhoi superstar menta kasngi ulapan bena baka grand finale jongka season 2 an Pynlong haka khatsan Tarik Kyllalyngkot ha umsning auditorium hall yakaba an sedang haka por lai biji janmit kindon hadu khatsan ngut kinong ishim benta kiban yakun naka benta kanam Bhoi superstar bat kiban pen I yala ki sap ki pong hakarwai bat shat an saya don benta langru daki ting shop at kipuran KHASI kiban yele ekmen lang haka nikasngi ya kani gajing yakop lapan ya daka LS Emle production kabatmu ban kentiu ya ki riu don sap hakathan La Pynlong ikan ika Bhoi superstar nak kementa bangin jit ngani bangin wat ya kisamla don sap hakarwai hakashat ngani bat kiwi benta ti menta ngila dep semifinal haki penai adab bat menta pat ngiwan kompetip sepi bangin sepelong no ya ke grand finale kemanlong haka kasan Tarik menta penai Januari hapo auditorium hall umsning nah kalian jongi ngi kwa ban kerpat iki kipajba bas mubah ban wan lem haka tigas ngi ban ailem ka jikasan ya kisamla donsap jong kadong kathan jongi namar ba ka jingwan ka jongpi kan ai mesim iki namar ba ki pardo pasnam jongi lada ki perform ki shat ki wa lada mdon pai lada pi pingwan basaki maki kindo mesim te nah kalian jongi kumbangi kwa he ban sei ya kita ki riu donsap bakin wan chakmat